I staden Shebergan fortsätter Yardems familjefadderprojekt att sprida hopp. Under januari och februari har stödet fortsatt till 5 familjer, där varje familj får regelbunden hjälp tack vare våra engagerade faddrar. En av familjerna är Gul Afsar, som sedan november 2025 får stöd genom Gulchera. Efter att hennes make gick bort 2023 bär hon ensam ansvaret för sina 3 barn samt sin brors lilla dotter och försörjer sig genom att arbeta i andras hem. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli bağışçılarımız, Afganistan Musrabat mahallesindeyiz. Cuzcan ilin Family Father projemiz kapsamında January ve February gıda yardımlarımızı Yardım Sweden olarak buradaki ablamıza ulaştırdık. Allah'ın vermiş olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin inşallah. Bugün bu Ramazan ayında siz buradaki ihtiyaç sahibi dul ablamızın ve yetim çocuklarına yardımcı oldunuz. Allah sizin yardımcınız olsun. Bugün yardımınız bunlara bir tebessüm, bir umuttur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytellezî kezziba biddin. Fezâlikellezî yedû'ul yetim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين. Xudoyo Allah shu musulmonlar bizlarni yo'qlabdi. Alloh ularni yo'qlasin. Hamisha pushti panoya asrasin ya Allah. Hamisha kumanga sag'irlarga ko'mak qilsa Alloh tarafdan uni ming ko'mak qilsin ya Allah. Hamisha noni issiq suvi sovun yerga borsa yo'li oq, yo'ldoshi haq bo'lsin ya Allah. Yaratgan yegam o'zi shu sadaqa beribdi, sadaqalarini o'z dargohiga qabul qilsin ya Allah. Allohumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana aqina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Abdulbashir Buraman, maktab boraman, mulla boraman, qoida o'qiyman. Oradan Sudandan tashakkurlik qilaman. Xo'sh qilamiz. En annan familj är Gul Dasta, som får stöd genom Dina och Gulchera. Hennes make gick bort för cirka 1 år sedan och hon bor tillsammans med sin stora familj på 11 personer och kämpar med att få ekonomin att räcka till. Biz de Family Father projemiz kapsamında her ayki gibi January ve February 2026 ayların gıdasını da Güldasta ablamızın evine ulaştırdık. Siz bağışçılarımızın emanetlerini ulaştırdık. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Allah'ım sizin işinize ve ticaretinize bereket versin inşallah. Inoğalarımın oldu ciddi sağırda onasıman bana şu havlu kırıyor. Sizler şunca kuma kıldılar. Allacan sizlerge münden amizoppa kuma kısın. Bu dünyada xorbu meyner oğam. من شو بشتر وني برا تنكلرجع أختارب كيف بينهم تنام بالنغروزة من شروزة ولا رجع ما شاء تجيت ساغر درن كوما لقني تشتغل خدا جانس لرجع مننا ميزوبي تشترسن باللارين مين قسم مننا ميزوبا قسم همشة كم كنت خور غارب تجوخلا جرينار إيمان نارين بس علامات قسم خدا وان ساغر جابر بشنا جوخلا سناس لا خراي بارود غور جوخلا سن اللارين Fatma hjälper Fatma, som har 6 barn och lever i en mycket utsatt situation. Hennes stöd bidrar till att familjen får mat och en tryggare vardag. مواد دانسته از ماه جنوری فوریه 2026. سلام علیکم خاله فاطمه جان، خوب هستین؟ بخیر. تشکر خاله فاطمه جان، زیاد تشکر. به من مقدر کمک میکنین. خداوند اجر نصیب بگردانه.
خداوند آرزوتان برسانه، ارده دنیایتان هم چراغان شود. خدایا خداوند ارده دنیا هم خداوند نجر اسیب بگردانه. آمین. خدا را مرا کم قدر کمک کردین. خداوند همیشه شما خداوند راضی باشه، کمکش برسانه. زیاد تشکر. Esra hjälper Dilber som har 3 barn. Tack vare stödet får familjen möjlighet att klara sina grundläggande behov. ماه جنوری و فبروری نکانه نوستگه رمضان آیگه که طرف تحویل بیادیم و اگر بازی بران امرخ نوستاسی که اپوز خالاره بسن اتفاقی Rahmat kısım bereket topsla başlarında oğlu görmesin. Göreceğiz ama eski moraya gitsin. Kabul kısım kutaca. Amin. Reyhan hjälper Aybostan som har 2 barn. Hennes hjälp ger familjen stabilitet och hopp i vardagen. جنوری فبروری Vi på Yarden vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla familjefaddrar som sprider hopp och trygghet.